Hakan riu trik no pra arhajar arpusau ke Office Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills kala penlong ya kalumpung hikai pat ba ban ken show kendiam District Level Financial Literacy Campaign Exhibition arhajar arpusau hakaba uba bi maulong DC ula pli berdaya kani ke exhibition rengkat uba LT Taryang MCS ADC Southwest Khasi Hills District ba SNA Kongramai District Mission Manager ki officer jong kitnat sarkar ki bank ki self help group bat ki nong sengkam lajong la penlong ya kani ka exhibition kum shi benta ban ajing tip bat ajing hikai ki pat ba ban shim ka buk siar ki lat ki lenti jingerap ki ba ajing bentoy bat jing shngan ki long ying long sem ki ba kentup ki social security schemes PMJJBY MSBY APY bat MHIS bat tip company iki jingkan show kendiap bat ki jaj ram ba pher baki bank ki terwa syaki pat ba hakane kalumpong na penlong ru ya ka health cam ban examine ya ki tu ki badon kam ka jingerap na ki nos bat ki doktor klem jing siu AA lahikai bat batai haki pat ba iki jing mentoy babun jaj baki skim sarkar ki kershan ki long ying long sem bat iki nong thau kam thau jam kiladon ru ki dukan de bam bat ki we ki tiar ki bala pen kemen sadhai ki pat ba hakane kasni Benzim jungi kan long pas ai. Ya kan ni tor ka pareng yang financial literacy campaign. Report ni mun perlong kan program ya persang wat kerteng ya kan jingalang tas ni khat ka in sunang ai kerteng. Dan si la mun ong ka yo ya trelang na yo ya telilang nomor ba. Kam dia tek tang ka kam jungi bank pina pit ani kita di counter repair tu dekat kumpulan industries ki district level industrial exhibition. Kamu ketika program jom kiru, jadi program di department, jadi program di bank, jadi program di insurance company, jadi program ya snok hilang bagi DC office, SDO, BDO, police. Jadi apa kalau ada ka ngamtik mo ni pak motor lah Juliet teng yang kong ni. Mensua pang kadang long labor commissioner i kong nari ngan saya lah ban. Paki ngan kata. Ni aja perlong teng kau ke program ini tang kau abun sing ki program kau mengana attend hi dan di kum kini ki jat pengenang dan siapa iskasius siapa perlu lah ke hakini jat program ki doktor bidang ni pelong health camp ki la ban le check up ki so fa se room ki counter repair menta di sing kalau kau apa je bun ketin yang kau punya long si shong si snap ki kasorka na ko senlong uji secretary dan de uji ut hani uji ongba bun district barangkat kan ka Southwest Khasi Hills ni ru har kam trekam ki bani telot ha ki ong ye lek komno ki ong gidan ka program ko ka financial literacy campaign tem normally ki financial literacy campaign isi lang komni isi keren isi disha ya prano te ji perkhat ong isi lek kom tam long ba ba long kan jay yo komni Daga takap ni yang kamela na kamela. Dekat long yo ni galing suka kan ajin keren India soban sedang ni kayo kalau pusuk tu galing dan ni. Kira ni counter repair. Dalam awal nang ni ngau aku sulit beci. Lawan ni ngau punya rule ni counter. Mungkin tu punya titik dan dukan bam hoi tu tidak beli bam enjoy di bam repair ke store jangan masalah less lah crack di store di bam. Kalau ke medical camp tidak beli pak check up lagi tak pak tahu BP pak check ke sini check ini check kata itu suatu kot check lah jom. Di room ni counter juga bank. Gila pendem biji pensai api, gila penkeli, gila pentokit. Department repair, lesi mungkin bilang biji pensai api. Di langsung apa kena program mentasi sisa ngaruh kumbok ombak tarian mosong balong dengan seng. Aku akan aingut you boleh ba. Niyo kan lat ni nak banyak kenduk lang ni. Meneng sebenarnya aku tu jengwai ba nungkong duk dia teli yang banyak snok tilang. Nah saya kata dia kelenti jengi nak punya teli banyak snok tilang. Wat ada ni wan ni office repair ni nak wan di background repair nak ni lagi senong di thau repair ni trelang. Di aku punya sim ke punya room ni di counter pinta semua nak industri ni asal bila di skin bateng-teng ko kita buat tapi ini jadi bagi ada ai kira yang di kot kislah dari ko bank kim pelat ya bisa kimpat sanction ni tekan loan ni ko disburse tekan loan
kum ka ding si tidak bisa ke bulang jika pindah ke bank mare ke office ke counter industry tu dan hang tu ki bank dan hang tu tidak balik ban pilih aja ayu ko taka application juga sebut yang ada bahas ke bank dan hang tu tidak balik kendi ti hendak mo lah bun ki jing keren menne lai keren sepang ki jing play insurance lai keren sepang ki kam loan ki mentan kirang keren sepang ki loan bun ti ni ki breu ki hiting bai ka loan da kasing ka ram mon dong sim ram sungkumba beri hidup rata ni melaban dan ke pisana lagi di tingkang ngaju ulang ba tingkang pi ko atie ko lo ka tiar bala fi pelang pisah kat bakan lang pisah jongpi ketu ka tiar lang kudor susu kum ki bre basna yi ngal fi kali sibu badan pisah silak ke kali ke songdor sibu san lak tika pengan ap ngan pelang san lak tu ka do ke kali ke dor ke kali la lang ki su ndre lak phala dinat ka daw tingkang ka ba ban sim loan compare hindi bandang ka jing tiang kayo ngong kili ba ai ka sakhi ka testimony mentan kumno ba lada lengba ka jing sim loan kila mentan ka program di ong ka item di ong multiple doses of loan ka sim ram la bun sin ibla ki kali bidan be sang dukan bidan be pha school ki khol bidan ting pinape ni ki nong sor sa te long bon habis ta pun kam credit card kom nemo ngam tip shani bon em ki ban kam em kini bun kan nangi pen kam credit card te bun nangi ling sukhain pen kam credit card subala degi ke ego long se sembal ma ndre ke credit card bagi loan ni kemudian ke bank ke pensiu saya ngai atau ke jingkit dengan suam tang kit tiket plane mong hab le jingle kan siu credit card ka pen song dos po jar kan tidak But you, and then the Jiwai, like Pivanilla, Karasal, and